با سلام و عرض احترام خاصه به هر یکی شما تماشابینان عزیز، اینک نشر 19 برنامه کامنت شو را منظور شما میگردانیم. من چون هر وقت نعمت سلیم داده طول این 20 دقیقه با شما خبر و حوادث شو بیزنس و رسانه ها و دیگر شبکه های اجتماعی را میخواهم به سمتان برسانم. پیش از آن که برنامه را شروع کنیم با اطلاع شما میرسانیم که برنامه های دیدنی ما را تکرارا در یوتیوب و شکل کوتاه شده آنها را در اینستاگرام و فیسبوک ما پیدا کرده میتوانید. اگر به صفحه های ما ابونه شوید پس ما از شما شاد و شما از برنامه های ما قانع خواهید گشت. دوستان، در این هفته به دست من نشریه کمیته انداز افتاد که در آن یک مطلب عجیبی را خواندم. در این نشریه نام سرایندگان و نوازندگان و رقاصان و راویان توی و معرکه ها آورده شده است. گپ سر آن که به نوشته مؤلفان طبق قانون برای فعالیت سرایندگی، نوازندگی و دیگر خدمتچیان آنها شهادتنامه با شرط های مخصوص پیش بینی گردیده است و مبلغ برای فعالیت سرایندگی به تشکیل استودیو شخصی 985 سومانی، فعالیت نوازندگی، رقاصی، برندگی در جشن و معرکه ها 217 سومانی و فعالیت صورتگیری، بنوارگیری، جشن و معرکه ها بدون تشکیل استودیوها 165 سومانی مقرر گردیده است. با نوشته این نشریه یگان سراینده در علاهیدگی فعالیت خود را به نوازنده، رقاص، برنده و دیگر خدمتچیان برای برگزاری جشن و معرکه ها عملی کرده نمیتواند. اکثر آنها با راه تشکیل گروه علاهیده یا در تابعیت یگان گروه دیگر فعالیت میکنند و در بسیار حالت ها با به دست آوردن شهادتنامه با شرط های مخصوص خدمتچیان دیگر آنها از اندازبندی دور میماند. اما با وجود این بعضی از سرایندگان از مقامات انداز حجت‌های صاحبکاری به دست آورده پس از چند مدت فعالیت خود را قطع میکنند، ولی به قید در مقامات انداز اکثر آنها همروزه در جشن و معرکه ها و برنامه‌های فرهنگی هنرنمایی مینمایند. گروه دیگر هنرمندان عموماً از قید مقامات انداز نگذشتند. در رویخط چنین نفران نامی 57 نفر نشر گردیده است. گفته می شود که امروزها شماره زیادی هنرمندان از جمله صنعتکاران در برابر فعالیت سرایندگی باز به فعالیت بلاگ نویسی یا بلاگری در شبکه‌های اجتماعی مشغول می باشند و این شبکه‌ها را منبع درآمد خود قرار دادند، اما از این حساب درآمدهای خود را مستقلانه به مقامات انداز پیشنهاد نکرده ایستادند. طبری در بالا گفتیم هستند سرایندگانی که خود را در کمیته انداز به قید گرفتند، اما مسئولیت به قیدگیری این پرداخت انداز می باشد که در این مسئله چنین نفران قرضدار ماندند. در این مواد همچنین رویخط نفران قرضدار نیز ثبت شده است. اگر از روی رده‌بندی گویم در جای اول بهرام اشورов می‌ایستد که حالا 96352 سومانی قرضدار است، بعداً جمیله کریم و با 73478 سومانی قرض و همینطور در این رویخط که از 35 نفر عبارت است نامی ضیاءالدین نورов با 2044 سومانی قرض، نوباور چناروف با 1970 سومانی قرض، سروش خولوف با 1026 سومانی قرض و فرزانه خورشید با 1009 سومانی قرض و دیگران آورده شده است. در انتهای این مطلب مؤلف نوشته است که مسئله نگران کننده این است که اکثر هنرمندانی در روی خط بوده داد وطن خواهی میزنند، از دوست داشتن وطن سخن میگویند، ارزش های ملی را در مد اول میگذارند، ولی فعالیت خود را به قید دولتی نمیگیرند و مبلغ های مقرر شده انداز را سر وقت پرداخت نمیکنند. این عمل آنها در ذهن انسان سوال را به وجود میآورد که وطن خواهی به گفتار است یا کردار؟ دوستان، آنچه را که در بالا گفتیم این از موقع نشریه کمیته انداز بود، ولی به این مواد باید گفت که سرایندگان نیز واکنش کردند. مثلا ذکریالله حکیمов سراینده سرشناس که اسمش در این رویخط آورده شده است گفته است که او سال قبل پتنتش را محکم کرده بود و اینک یک سال باز با طبابت دندانهایش مشغول بوده، نه کنسرت برپا کرده است و نه پولکی به یگان توی رفته است. او میگوید نه گروه دارم و نه نوازنده، حتی دندان ندارم که به توی روم. گاه‌ها خیش و تبار جیغ میزنند که بعضاً با سبب طبابت دندانهایم مجبور میشوم فنگرام سرایم و همگی 2-3 سرود میخوانم به خاطر خیش بودن.
ҳоло ба тарбияи шогирдон машғулам. мусиқиҳоям ҳам харидор надоранд ки аз ҳисоби фурӯши онҳо пул супорам. дар ҳамин ҳол нишонаи рустам сарояндаи дигари маъруф ки исми ӯ ҳам барои беқайд фаъолият кардан дар феҳрист оварда шудааст мегӯяд ки бештар дар чорабиниҳои давлатӣ иштирок мекунад ва барои чунин чорабиниҳо патент лозим намеояд. чанде пеш рафта патент кушодам ва як миқдор маблағашро аллакай пешакӣ супоридам. ман аслан дар чорабиниҳои давлатӣ иштирок мекунам ки дар онҳо патент лозим намешавад. зиёватдини нурзод овозхони маъруф ҳам ки номи ӯро ҳамчун қарздор навиштанд гуфтааст ки аллакай маблағи қарзашро супорида ва расидашро гирифтааст. ҳамчунин мо бо баъзе аз сарояндагону ҳунармандон бевосита дар ин масъала суҳбат кардем. ҳоло биёед вокуниши қисмате аз сарояндагонро ки пеш аз барнома бо онҳо суҳбат доштем манзури шумо мегардонем. ростӣ мо ба чанде аз сарояндагон дар тамос шудем, аммо на ҳамаи онҳо ба телефонашон ҷавоб доданд. телефони мобилии муштарӣ муваққатан хомӯш карда шудааст. ё буданд нафароне ки нахостанд суҳбат кунанд ё иҷозат надоданд то суҳбаташонро барои пахши эфир истифода намоем. No, God, please, no, no! ба ҳар ҳол аз миёни сарояндагон Фирдавс Муҳиддинов бо мо суҳбат карда қайд намуд ки ӯ фаъолияти сарояндагиашро бар асоси шаҳодатномаи махсус ба роҳ монда истодааст. ин шаҳодатнома дар бахши ба қайдгирии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар шаҳри Хуҷанд аз соли 2015 ин тараф сабт шудааст, вале Фирдавс Муҳиддинов намедонад ки барои чӣ дар рӯйхат номашро сабт кардаанд. من 2015 باز اسمی یگان که قبلم هم نیست نیم هم نیست همش قایدوی برای چی موضوع خطی رمی میکنم آمدیم بعضی میروید کامپیوتر دانده نیست مبلغ گذراندگی мо занг мезананд мо гузарондагӣ маблағе. тавре гуфтем имкон дорад ки сарояндагон ба таври гурӯҳӣ аз як шаҳодатнома истифода кунанд ва продюсери Ҷаҳонгир Зарипов дар ҳамин масъала гуфт ки ин сароянда бо шаҳодатномаи падараш ки дар шакли ҷДММ аст фаъолияти сарояндагии худро пеш мебарад. модари Нодира Бегим Усарзода мегӯяд ки ҳеҷ гоҳ аз супоридани андоз саркашӣ накарданд ва моҳ ба моҳ онҳо ин қарзи худро иҷро мекунанд. ҳатто онҳо ба мо акси патент ро бо охирин расид фиристоданд ки санаи 5 июн маблағашро дар филиали рақами 33 Амонатбонк супоридаанд. ман патентошо худам мисупорам мардам пиёшавараш ин ягон ҳатто ягон моҳ рӯзаш ташвиқато намешад як рӯз пеш бурда месупорем ва ҳамаи квитансияҳош дар дасти мост ин ноҳияи спитамин месупорад чунки истиқоматкунандаи ноҳияи спитамин асту баъзи моҳо мешад ки мо дутта ҳафтаиба намерем лекин патент супордагӣ. ҳамин тарз дӯстон мо мавзӯи супоридани андозҳо ва даромади сарояндагон ва бидуни патент кору фаъолияти онҳоро баррасӣ доштем. агар вобаста ба ин боз мавзӯъҳо пайдо шавад мо онҳоро дар ҳафтаҳои оянда ба шумо мерасонем. дӯстоне ки дар оши ҳамсинфон навбататон расидааст, пас ба шумо хитоб мекунем ки акнун бас аст бо як пиёла чой навбататонро гузаронидан. биёед як бор ҳиммат карда дар навбататон тайёраи ACG220-ро фармоиш медиҳем. аниқтараш дар Дубай ширкате чунин тайёраро махсус барои гузаронидани шабнишиниҳо омода кардааст. ин гуна тайёра то 16 нафарро дар худ ҷой медиҳад ва тамоми шароит аз ҷумла ҷои рақсу бозӣ, мизи таомхӯрӣ, кинохона ва ҳамом низ мавҷуд аст. нархаш ҳам хело арзон $13000 барои як соат иҷора гирифтанд. албатта ин нарх барои ману шумо не, барои дигарон аст. ба иттилои расонаҳо агар шумо 16 нафар аз Лондон ба Дубай бо ин гуна тайёра парвоз кунед, пас нархи сафар барои ҳар як нафар $5000 ҳисоб карда мешавад. бо вуҷуди ин ҳама ҳоло дар моҳҳои наздик қариб барои 6 чорабини тайёраро банд кардаанд. бояд гуфт ки ин аввалин тайёраи махсус барои чунин чорабиниҳост. дар гузашта одатан ин гуна шабнишиниҳоро бо ташкили рейсҳои чартерӣ дар вип зонаҳо ташкил мекарданд. агар ёдатон бошад мо дар яке аз барномаҳои гузашта гуфта будем ки дар Дубай кӯчаеро бунёд мекунанд ки дар дилхоҳ вақт шумо метавонед боронро фармоиш диҳед. ва ин имконият танҳо барои он нафароне буд ки аз дигар хизматрасониҳои ин кӯча истифода мекунанд. албатта маълум аст ки барои ин онҳо нархҳои зиёдро талаб мекунанд, лекин агар чунин кӯчаро дидан мехоҳед, пас дигар лозим нест ки ба Дубай равед, зеро пеш аз онҳо дар Узбекистон ба чунин кор
кор даст заданд. Дар наворе аз шабакаҳои иҷтимоӣ гуфта мешавад, ки дар болои баъзе аз хонаҳои баландошона системаи обпошӣ насб карданд, ки ба замин мисли борон об мерезад ва ин боис мешавад, ки ҳарорати ҳавои тобистона паст гардад. дӯстон, фавран ба мо як эълон омад, ки нафаре мехоҳад барои пагоҳ як устои хонасозро ба кор қабул кунад. ҳарчанд ҳоло устояш ҳаст, аммо ин нафар бовар дорад, ки ин усто пагоҳ ба кор намеояд. репсарои шинохта Тимоти мегӯяд, ки мехоҳад аз саҳнаи ҳунар баромада ба нафақа равад, аммо ин кор рух нахоҳад дод то замоне, ки Тимоти бо ҷони якҷо суруд нахонанд. ин нуктаҳоро худи репсаро шӯхиомез ба расонаҳо гуфтааст, вале дар мавриди суруди якҷояи хондани онҳо ҳеҷ шӯхие вуҷуд надорад, зеро онҳо дар ин мавзӯъ на танҳо ба мувофиқа расиданд, онҳо аллакай омодагии худро дида истоданд ва ба наздикӣ корро шурӯъ мекунанд. ҳамин тавр мо расидем ба фарҷоми нашри 19-ами барномаи Comment Show. тӯли ин дақиқаҳо ман бо шумо Неъмат Салимзода будам ва бовар дорам, ки бароятон чизе дода бошем. агар барномаи мо писандатон омад, пас умед дорем, ки нашрҳои баъдинаи моро низ дар ҳамин рӯзу соат интизор мешавед. агар нав барномаи моро мебинед, пас ман аз дидани шумо шодам ва барои шумо тавсия медиҳам, ки ба YouTube канали мо даромада наворҳои пештараи барномаҳои моро бубинед. ё агар тарофаи шумо танҳо бемаҳдуд дар дохили шабакаҳои иҷтимоӣ аст, пас марҳамат моро дар Instagram ва Facebook пайгирӣ намоед. хулас, мо дар ҳама ҷо ҳастем ва ин ҳама ба хотири шумо аст. танҳо ва танҳо хоҳиши дидани шумо барои мо лозим аст. боқӣ то барномаҳои баъдӣ хайр.